Nga ai ku boleh ya pi baru hakateng batiang tam jong uji sukris. Pila ban kodik yang da ibadu. Bangai skam kejingi tu kana bagnya tu meneka singi. Kan yarap ya pi bangin ruai du mensim ke jongi. Ngin ruai du nadu jimut berkat. Ngin tip ke jinja ke syirkai ke belajar. Hadu bangin yo an ke jing ruai ke boong. Ngalaku jimut ban bot uji isu. Hadin usnam ka kendai spak saw. Hadin karibel ke bahik bah. Missionary Robert Jermain Thomas bana karibels lama keciban ke umensim alik ban nyalap keleng ya gospel ke jong uci sukres bat ula po ka we ke snong ka bakendong benta balatip ke Magaro Hills mensua kadang hap-hapo ke jelasa anda ula po hari lunggaro kilaya maham yu molik haidin no namar ke judgment rilum hangta dilong tiba syirkai bat kibalik don bor wat kim selia syu ban shim ni ke jingiem jeng kibalik persya iki Henry missionary Thomas ungechkam bakini ki briru kidan kam banyas nyo syapang uji sukres ya gospel ke jong kris kum ta pedeng ki jing e ba umat lai pedeng lam ka jing syakri ke jingu banyalap ya gospel ke jong uji sukres kan ba udang sam ya khobor ke jong uji sukres kawai kalonggiang kemudian sangut ukpa belatip kerteng kumenok seng bat arikun shenrang kebedang rit bat ala tengah kilap pediang yau ci sukes kumenong peniem jongki bat kejinget ke jongki kalong hadu kata-kata teglas dang bane samlem syaki para marjan bat para shnong para thau haba usoda jongki uyas nyo ya kane ola bitar lap balo hukum bantan yau neu briu bat kaing kesem jong u hakmat kasnong barakawai bat une usodar ola hukum bolo ongkum ne yau nokseng to sange no ban bot yau jisu lam nakum ta ngin penyap di khun gifti jong me unokseng hakata kapo upai lagi khmat chalaki khun madu ong yakini kenten ngalaku jingmut banbot yu chisu nganom phaidian usodar ula hukum ya kita kinong set khnam kumta kinong set khnam kilatan ya kerunti ke jongki bat kilasiat ikhun gikti jong u bat kikhun jong u kelakelon hamadan hasenda jong u lambak kecing play jong isnam bat kila klan no ngalaku timu bambut yu jisu ngan om pai de bat menta usodar ulawan barulo ong biang menta ngaai sakawai kalat yame sange no banbut yu jisu lam nakumta mendu ilaka tengah jong meru une ubanget narilum garo dak mat kabasausi ula pai syarki kuon blathiayap bola pai ilaka tengah jong u bat lajibat laki we kim tre ngamaru we ngan bot nganom phaidian usoda dak jing bitar la hukum biang ikinong sat khnam pan penyap dekat tengah ke jom o kinong sat khnam kilatan ni kerunti jomki bat kilasiat dekat tengah jom o bat ke tengah jom o kala kelon hasenda ke jom o bat menta usoda ula bitar lo ong hakasin ka bakhadu nga ong yami hakasin ka bakhadu menta sange no banbut yung jisu lam nakumta mendu wat yala ka jingiem ka jome unok seng nagarilum garo ula pai laki khmat charki khun ke jong ke lathiayap bola pai ka tengah jong u ke lathiayap hasenda jong u bolak mi syabeneng
Balo ong ya kini kenten. Syadian ke pertai. Hakemat keding penang. Nganom padian. Nganom padian. Syadin ka berkai Hakmat kading ka Ngan ompai din Ngan ompai din Saudar, baulah hukum me kinong set kenam. Bat kinong set kenam. Kila tani keruntik jongki. Bat kila siat ya Bat unok seng. Ulah kelon hasan daki kun. Bagi tengah jeng ulah klat no. Namar ki kenam. Kila pay aliang. Nakamet ke jeng Haki ni kisngi. Kinong syong syong hati hari lung garo. Kia sakhi kan ke jingja. Bat buon ki majority kidai Kristan ken. Dan kata baru kepercayai ketip ni ke jingruai berketip ke jingja. Barkani ke jingruai kapan kelas sibun ki mensem. Kinong yalap ke jiruai ni ke jingruai. Kepor bagi khot ban IT. Ya ki pai ba. Ke jingruai ke bong ngalaku jingmut ban bod yu Jesu. Nganom padian. Laki wei kim trek ngamar wei ngan pot. Nganom padian. Boleh nak kuy pilang baru. Nak berong bajong belai. Amen. Pat amen. Ngan yai